Ibe byiza kuri mwese bakunze bahisi mu ncamake mbaye kazo makuru agezweho muri aka kanya n'amakuru hari bugaruke kuri zingingo z'ingenzi zikurikira. Dosiye y'abarimo umuhanzi Jay Polly yaregewe urukiko rw'ibanze rwa Gasabo nyuma yuko yizwe n'ubushinjacyaha bagasanga hari impamvu zikomeye zituma aba bagezwe imbere y'ubutabera. Naho ku rundi ruhande abandi bahanzi babiri Kevin Kade na D nabo bagejejwe imbere y'ubutabera. Urubanza rwabo hari abandi bantu bashobora kwisangamo binabyo ndagaruka mbikuramburira amakuru yacu arambuye. Ribu ikorera mu karere ka Rubavu yataye muri yombi uwagendaga yiyitirira akambura abaturage. Aya makuru hamwe nandi kubwiye burambuye ni mukanya ndagaruka nyakuramburira ntujye kure. Nitwa Abraham Imana. Iyi ni simu ncamake. Ikaze mu makuru arambuye n'amakuru tugiye guhera ku rubanza rw'umuhanzi Jay Polly. Dosiye y'abarimo umuhanzi Tuyishime Josh uzwi nka Jay Polly yaregewe urukiko rw'ibanze rwa Gasabo nyuma yuko yizwe n'ubushinjacyaha bugasanga hari impamvu zikomeye zituma aba bagezwe imbere y'ubutabera. Amakuru yizewe avuga ko dosiye y'itsinda ry'abantu bane baregwa hamwe na Jay Polly yamaze kugezwa mu rukiko. Tuyishime Joshua uzwi nka Jay Polly aregwa muri dosiye imwe na Shemsa Mutabonwa yamurimye Jean Clement na Hatunga Fidel Benedicto wo mu gihugu cya Tanzania. Aba bose bakurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ikiyobyabwenge kiri mu bwoko bw'urumogi usibye yamuremye Jean Clement unakurikiranyweho icyaha cyo kubika ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Byitezwe ko iri tsinda rizagaragara imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo mu minsi mikiri imbere. Jay Polly n'abandi bantu 11 batawe muri yombi kuwa gatanu tariki ya 23 Mata 2021 bere kwitangazamakuru ku cyumweru tariki ya 25 Mata 2021 nyuma yo gutabwa muri yombi na polisi y'igihugu basitirijwe Ribu nayo itangira kubakoraho iperereza. Mu gukusanya ibimenyetso abatawe muri yombi barimo Jay Polly na murumuna we yamuremye Jean Clement barafashwe boherezwa muri Rwanda Forensic Laboratory kugira ngo bafatwe ibimenyetso bizifashishwa mu butabera. Mu minsi ishize umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Byagenze yavuze ko ibipimo bya Rwanda Forensic Laboratory byagaragaje ko abagera kuri bane bafite ikiyobyabwenge cyo mu bwoko bw'urumogi mu maraso yabo ku kigero kiri hejuru. Mu bandi batawe muri yombi kandi muri iryo tsinda harimo umuganga Maniriho Rodrigue nawe ukekwaho guhimba inyandiko itari y'ukuri igaragaza ko umwe mu bafashwe yipimishije COVID-19 kandi atari byo. Maniriho hakurikiranyweho ibyaha bibiri birimo guhimba inyandiko no kwakira indonke. Ukomeze amakuru yacu kuri urubanza rw'abandi bahanzi babiri bagejejwe mu rukiko ni D na Kevin Kade. Urubanza rw'abahanzi bombi kimwe n'umusore w'umufotozi bafunganywe rwatangiye kuburanishwa baburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku cyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Amakuru ahari havuga ko urubanza rushobora gusiga hari abandi batatu bakurikiranyweho uruhare muri iki cyaha nabo bagezwe imbere y'ubutabera. Kuwa gatatu tariki ya 5 Gicurasi 2021 nibwo abasore batatu barimo Davis na Kevin Kade na Habimana Thierry bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure na Davis ushinjwa kubikitso muri iki cyaha bitabye urukiko ku nshuro ya mbere. Nyuma yo kugaragaza impamvu zitandukanye abasore basabye urukiko ko urubanza rwasubika kuko umwunganizi wa Kevin Kade na Habimana atari yabashije kuboneka. Davis we wari wunganiwe yanze kuburana kuko dosiye yari yagejejwe muri systeme bitinze bityo yaba we n'umwunganizi we mu mategeko bahamya ko batabonye umwanya wo kwisubiramo. Bijyanye n'uburenganzira bw'uregwa inteko iburanisha yafashe icyemezo cyo gusubika iburanisha. Amakuru y'ikinyamakuru igihe kivuga ko gifitiye gihamya havuga ko Kevin Kade akurikiranyweho kuba tariki ya 18 Mata 2028 yarahamagaye uyu mukobwa bari kuzira hamubwira ko amukumbuye. Ikigengo Kevin Kade yabwiye umukobwa ko ari ku Kicukiro mu rugo rwa Davis amusaba ko ariho yajya kumureba. Umukobwa nawe wari usanzwe acuditse na Kevin Kade ngo yahise ajyayo. Mu kwagera bivugwa ko Davis yasuhuje uyu mukobwa ahita asohoka ajya kuri telefone asiganiye inkumi na Kevin Kade. Kevin Kade ashinjwa kuba yarahise afata uyu mukobwa amujyana mu cyumba amusaba ko baryamana undi aremera bibaho. Gusohoka kwa Davis akajya kuri telefone bituma afatwa nk'ikitso cya Kevin Kade wakoze icyaha kuko bisa nkaho yatanze rugari ngo abashe kwisanzura. Yaba mu byenzacyaha ndetse no mu rushinjacyaha Davis yahakanye iki cyaha ndetse Kevin Kade n'uyu mukobwa ntaho bigeze bagaragaza izina ry'uyu muhanzi mwibazwe ryabo. Ubushinjacyaha bukurikiranye uyu muhanzi kuko butumva ukuntu yasize abantu mu nzu ye harimo n'uwatazi ku buryo busanga hari ibintu yaraziranyeho na Kevin Kade. Kevin Kade nawe uhakana icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure yemera ko bahuye ndetse bagahurira kwa Davis
Mwibazwa mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha uyu mukobwa yavuze ko yasambanyijwe na Kevin Kade, bigashimangirwa nuko amakuru yatanze asobanura icyumba yasambanyirijwemo. Ubugenzacyaha bwagiye mu rugo rwa Dosiye bugasanga ahura n'ukuri. Ikindi cyatumye ubushinjacyaha bufata icyemezo cyo kuregera urukiko no uko uyu mukobwa bivuga ko yakorewe icyaha ataruzuza imyaka 18 kuko hari icyangombwa cyabonetse kivuga ko yavutse tariki ya 23 Ukuboza 2003. Ibi bikiyongeraho raporo ya muganga yagaragaje ko uyu mukobwa basanze nta karangabusugi agifite. Mu gihe tariki ya 18 uyu mukobwa ko ataraye mu rugo yaraye he? Ugerageje kumva neza uko ikibazo cy'aba bahanzi giteye usanga hari umunsi wirengagijwe mu iperereza. Uyu mwana bivuga ko yasambanyijwe na Kevin Kade tariki ya 18 Mata 2021, ntuzi neza aho iryo joro yaraye. Hari amakuru avuga ko Kevin Kade yireguye avuga ko uyu mukobwa yavuye shishi itabona kwa Dosiye aho bahuriye kubera ko yari asanze undi musore wari uri kumwotsa igitutu amubwira ko amushaka. Bivuze ko aramutse yarararanye n'uwo musore wamuhamagaraga cyane nk'uko bivugwa, haba habonetse undi muntu mushya muri uru rubanza ugomba gukurikiranwa hakarebwa niba ataba yaramusambanyije. Tariki ya 19 Mata 2021 Habimana Thierry wafatanywe uyu mukobwa yamutumiye mu isabukuru ye y'amavuko yari yabereye Landmark Hotel. Ibirori birangiye abandi baratashye umukobwa buri uko agenda asaba Habimana ko yamugeze iwabo. Habimana yambwiye ko bigoye kuko iwabo ari butamoso bitewe nuko amasaha yari yagiye, bafata icyemezo cyo gutahana ndetse bose barararanye ku buriri bumwe. Hari makuru avuga ko bukeye mubyara w'uyu mukobwa witwa yahamagaye umusore wari usanzwe abana na Habimana amubaza niba ari kumwe na wa mukobwa. Undi yahise amubwira ko atari we bari kumwe, ko ari Habimana Thierry umufite kandi ko natabivuga ngo bamutware hakiri kare azahava twite. Ibi byatumye abakurikiranira hafi iki kibazo bibaza ukuntu mubyara w'uyu mukobwa yahamagaye uyu musore amubaza niba yaba ari we bari kumwe. Bisobanuye ko uwo mubyara we yari afite amakuru ko hari umubano udasanzwe uwo musore yagiranaga n'uyu mukobwa. Umwe mu baganira n'ikinyamakuru Igihe yavuze ko bibaye ariko bimeze uwo musore nawe yakabaye yaratawe muri yombi kuko mubyara w'uyu mukobwa ngo yagaragaje ko asanzwe azi neza ko inshuro nyinshi baba bari kumwe. Usibye uyu musore bivuga ko nawe ashobora kwisanga yinjiye mu kirego, mubyara w'uyu mukobwa nawe bivuga ko yahita akurikiranwaho kubikiso kuko yari azi neza umubano wabo ariko ntabimenyesha ababyeyi b'uyu mwana cyangwa inzego zishinzwe umutekano. Yitezwe ko tariki ya 12 Gicurasi 2021 aribwo Dosiye, Kevin Kade na Habimana Thierry bazasubira mu rukiko baburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Dukomeza amakuru yacu mu karere ka Rubavu naho tuyasoreza. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukorera muri aka karere ka Rubavu rwataye muri yombi Rugeruza Ladislas witaga umunyamategeko na Ndahayo Spirio witaga umukozi wa RIB. Ubutekamutwe aba bagabo ngo babukoresheje mu kubeshya umugore ko bazamufasha kurangiza urubanza yatsinze ariko ntabone amasambu yatsindiye. Amakuru haravuga ko uyu mugore yagize ikibazo cy'abantu yatsinze mu rubanza bakanga kuva mu masambu yatsindiye, agiye ku biro bya avoka hasanga Rugezura Ladislas amubwira ko yamufasha. Uwo ngo yamwandikiye ibaruwa yo kujyana kuri RIB amuca 6,000 amwizeza ko azanayamugezaho. Haciyeho iminsi mike Rugeruza Ladislas yaramuhamagaye hamuhanda hayosubire kuri telefone amubwira ko ari maneko wa RIB kandi ko bashaka kuza gufata babana ariko kuko ari benshi imodoka itabatwarira rimwe hakenewe lisansi $100 bituma umugore agurisha amatungo ye kugira ngo ayabone. Nyuma yo kohereza amafaranga gategereza gaheba yahisemo kujya kubaza kuri RIB niba ibaruwa ye yarahageze bamubwira ko ntayo. RIB yahise itangira ibikorwa byo gushakisha abo bagabo ndetse hiza no kubata muri yombi. Umuvugizi w'umusigire w'uru rwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Byagenze yavuze ko abagabo bafunze kubera kwiyitirira urwego bakaka amafaranga umuturage. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gisenyi mu gihe dosiye irimo gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ingingo ya 281 y'itegeko nomero 38/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese wiyitirira urwego rw'umwuga rwemewe n'ubutegetsi, impamyabushobozi, impamyabumenyi zitangwa n'urwego rufitiye ububasha cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa byashyizweho n'urwego rufitiye ububasha abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukikanishwa igifungo kitari munsi y'ukwezi kumwe ariko kitarenze ku mezi 6 ni hazabe amafaranga y'u Rwanda atari munsi $500 ariko atarenze $1,000,000 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano.
nansoreje amakuru nari naguteguriye na makuru kugira unyuze kuri isi mu ncama kintu utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo nani makuru yacu adahita kugeraho mu mbere nta gutinda murakoze cyane mugira amahoro y'Imana nyirizwa Abraham w'Imana naho butaha